Pozdrav ljudi, dobrodošli na ovu epizodu Booster Akademije i danas ovdje imamo gosta koji je već bio jednom tu, ali ima puno toga novog za reći, tako da dobrodošao Ante. Hvala ti na pozivu, hvala na ovoj lijepom setupu, nisam vidio u drugim podcastima da imate ovako. Ne, ti si prvi gost, hvala što ste napomenuo, prvi si gost sa stolom i sa, mislim da čak i svojim pogledom. Ali ništa, recite meni što ima kod tebe, da odmah se ubacimo u cijelu priču oko svega. Prvo da najavimo tvoju novu suradnju i ulazak u obitelj Jim Beam. Tako je, ovo je nešto što me dugo bilo, nekako sam dugo tija to, baš sam onako, bio sam onako gledaj zvana, bio sam kao ovo bi bilo baš super, baš sviđa mi se priča i onda kad je napokon došla ponuda sam bio u ekstazi. Tako da, evo ga, hvala ti. Dobrodošao. Razlog u ovom podcastu je to što ti se sad svašta novo dešava u životu. Neke stvari nisu vezane uz influencanje. Dobro. I uz content kreaciju, nego ti se događa dosta tog novog u sportskom svijetu. Odlučio si igrati nogomet. Tako je. Pa ništa, evo nakon, reka bi 3 godine, 4, pauze, stanke, mirovine. Ajmo krenuti zapravo od početka tvog nogometnog. Od početka tvoje nogometne karijere. Lijepo ovo prekidanje ko na voškestu, ajde idemo. Već me za to dosta ekipa. S tim da sam u zadnjim epizodama bio dosta bolji što se tog tiče, malo sam prestao prekidati, ali sad bih htio da mi ispričaš od početka svoje nogometno putovanje, kako si krenuo, gdje si krenuo, znam da si iz Dugopolja. Ne, nisam, možda Dugopolja, nisam nikada igrao u Dugopolju, ako je bilo i tih ponuda. Nisi igrao tam nikad? Ne, nažalost. Ok, ti nam ispričaj iz početka. Ništa, krenio sam igrat nogomet u Splitu, zove se klub NK Pomak, još uvijek klub radi, jel, to je ono za dicu, mi zanimao seniorsku ekipu. I tako sam tamo proveo dosta godina, bio sam tamo, pa Adriatik sam bio kratko, Mostar Žrnovnica i onda sam nakon toga se selio u Zagreb, pa sam tu bio u Dragovoljcu 3 godine, od kadeta, juniori prva HNL, onda sam nakon toga išao u Lučko i tu sam bio do 20. godine, onda sam počeo snimati TikTok, shvatio TikTok, ide nogomet. A ček, do 20. si ganjao nogomet baš maks? Da, ja sam tipa, recimo od 12. godine sam krenio baš sam sija, poslije bi me onako treneri bili bi kao, sad je već neki period gdje malo trebaš ozbiljnije, malo više treninge, dodatne i meni to bilo sve top, jer onako svaki dan, cijeli dan bi ošao na teren kad god nisam u školi, ja sam bio na terenu i ja sam gruva po golu i meni je to bilo najbolja stvar ikad, ili bi bio, ne znam, sa ekipom u kvartu igra balun, mislim, klasika, jel? Tako da i to sve onda krenilo i tako do neke 20. godine sam bio u tom nekom baš punom režimu, baš nogometni taj, ja moram reći, profesionalni pristup i onda sam s 20 rekao ka ne ide ovo nigdje. Zašto misliš da nije išlo nigdje? Pa ne, mislim, nije išlo, usporilo je, nije da nije išlo, uvijek ide, dok god ti trenaš, dok god ti si svaki dan tu, nešto se dešava, samo ti ne vidiš što se dešava. Ali meni je bila najveći možda problem što sam se uspoređivao sa svim svojim vršnjacima, nekim i prijateljima koji imaju drugčije situacije od mene. Što to znači? Pa ne znam, meni je tipa pubertet dosta kasnije, ne znam, ja sam tek počeo rast sa 17-18 godina i ja bih rekao sam završio tipa sa 21 možda. Pa je si klijent bio perspektivan ili si imao nekakve ponude, znaš onda selekcije? Da, bio sam na ovim selekcijama za reprezentaciju i to kad sam bio manji i to, ali ne bi prošao zadnje krugove. Ako se ne varam, imao si dosta neki ogorčen odnos sa nogometom kad si taj period prestao i odlučio si za TikTok. Ne, ja sam baš grozno ogorčen jer da sam baš apsolutno sve od sebe u to
I postavio sam si neki cilj u glavi, nisam došao do toga i onda sam onako skužio, sad sam skužio, nogomet je biznis i onda nisam mogao nikako proći preko toga jer sam tu sad s ovom nekom dječačkom strasti išao prema tome u to nekom pristupu i mislim da me ta realnost malo razočarala. A šta konkretno u ovom smislu znači nogomet je biznis? Pa mislim, nogomet je danas sve nekako orijentirano u tom biznis smjeru, jel? Ne bi ti ja sad prekonkretno pričat, ali mislim, koga god zanima može googlat o tome, mislim da puno ljudi zna bolje to objasniti nego ja. Misliš možda na to što neki imaju više prilika, neki manje? Pa da, koji generalno u životu. Znači, smatraš da si imao manje prilika za uspjeh u nogometu nego neki tvoji vršnjaci? Koliko je zapravo bitno da imaš neko zaleđe, a koliko se možeš izvući samo sa talentom? Pa samo s talentom se ne možeš izvući, moraš raditi, logično, ali ajmo reći da si reka talent i rad, jesi to mislio? Ok, talent i upornost i trening. Pa mislim da postoji to zaleđe, postoji taj talent i onda ako ti tipa imaš talent i zaleđe, onda je jebeno top, samo moraš ne biti u glavi, nemat problemi i uspićaš ali ako imaš samo zaleđe, a nemaš talent, onda ti to zaleđe mora baš biti baš masu jako i moraš to tit. Jer znam sad dosta igrača što su imali tako ljude iza sebe, a zapravo nisu ni tili. Pa sad, na primjer, ne igraju. To su neki igrači zbog kojih ja možda nisam igrao, ajmo reći. Sad, je li to istina ili nije, nećemo sad ulazi u detalje, ali tipa ne bave se nogometom. Šta si radio dok si došao do 20. godine, prestao si igrati nogomet? Kako su izgledale te 3 godine prije nego što si se sad ponovo vratio igrati nogomet, odnosno prije nego što si ponovo počeo ganjati tu karijeru, da se vratiš uopće u nogomet? Šta si to vrijeme radio? Aha, ok. Pa u to vrijeme sam gradio ovu društvene mreže, karijera. Kako je od tog došlo? Pa krenuo sam bez veze snimat i odmah me krenilo dobro i onda sam skužio da ima puno para i počeo sam snimat, mislim puno para, ima love u tom poslu i onda sam to počeo gledati kao posao. Znači zarađuješ puno para? Ne, onako, ali ovo je baš nepristojno pitanje. Ne moraš mi reći, možeš mi reći nebitno. Draže mi je kad mi voditelji nisu prijatelji. Dobro, gledaj, na zadnjem podcastu su mene razapeli jer sam se smio na neke stvari. Moja baba je turbo razočarana u tebe. Je? Baš mi je žao. Baš je bila Fran je super, ima baš malo lipo dite. I ona je bila taj podcast, bila ajme, jel moguće da se on ruga. Ali ona zna da sam ja imao isto iskustvo, tako da ne razumijem šta se ima ljutiti. Dobro, ajde sad, taj self-hate tvoj, to ćeš morati sa terapeutom, ne samo. Self-pity. Znači, gdje smo stali? Puno para zarađuješ i sad igraš nogomet, sad ideš igrat nogomet. Ne, znači tu sam se bavio s tim influencingom i izlazio sam puno vani i okusio tu neku mladenačku slobodu, ajmo reći. Dobro. O kojoj ti znaš puno. Pa ne znam konkretno na šta misliš, ali me zanima kako si se uspio prilagoditi iz tog sportskog mindseta u taj mindset showbiza, blještavila, zvijezdi, snimanja. Kako se ti cringe, ovo je bolesno. Pa upao si u industriju koja se bavi showbizom. Dobro, upao sam u showbiz, pa ništa, radio sam to, pokušavao sam učiti stalno, biti ažuran sa trendovima, s vremenom, napredovati u tome. Isto koji što u sportu pokušaju stalno napredovati, raditi neku razliku. Tako sam pokušavao i ovome. Mislim je to taj general neki sportski mindset pomoga možda i u ovome. Kao da budeš discipliniran? Ja sam apsolutno nediscipliniran. Ali u smislu rađenja kontenta, izbacivanja? Da. Ali u smislu napredovanja kontenta, mislim je stalno napredova.
onako, stalno je napredovao. Pogotovo YouTube i te stvari. Jer sam krenuo s tim TikTokovima gdje sam samo lip syncao i ovo pa su bili gdje mi se zapravo nešto pričan i to, pa vlogovi na TikToku, pa YouTube, pa vlogovi, pa studijski videi, sve više pažnje sam naučio uzimat od publike. Jer TikTok je 7 sekundi ničega, onda imaš studijski video od 40 minuta, nije lako uzeti tu pažnju, svi pokušavaju, ali zajeban posao. Na koji način si ti uzimao tu pažnju? Šta si skučio da ti najviše funkcionira? Pa generalno nogomet, jer evidentno da sam stručan u tome, jer se bavim s tim cijeli život, pa to rezonira s publikom, autentično je i to. Autentičnost? Da. To mi je malo onak blend odgovor. Svi kažu moraš biti autentičan. Šta to zapravo znači? Pa ne znam, neću pričat o... Ne znam, neću ja sad ići komentirati FNC, jer u životu nisam napravio jedan trening, nisam imao borbu ni nešto, a komentirat ću nogometnu utakmicu jer je to nešto što mene zapravo zanima i čim se bavim kužiš. Da, jasno. Neću ići van okvira, to sad, ne znam. Kad si krenuo snimat za TikTok, YouTube i to sve, jel si u tome vidio, jel još dalje vidiš u budućnost u tome i šta si najviše naučio zapravo iz tog procesa? Pa evo sad kao sam se vraćao u nogomet, bija sam odjebaću totalno društvene mreže, iću igrati, iću skroz u to, neću snimat, ni ništa. Onda sam shvatio ako Haaland snima YouTube videe sad, zašto ja sad, doslovno sad svi sportaši su počeli raditi društvene mreže jer su svi skužili da je samo to evidentno budućnost i da je to dodatna neka točka gdje se možeš povezati sa publikom, gdje možeš prodavati neki svoj proizvod, šta god bilo. Tako da sam onda shvatio doslovno zašto bi gazija svoj trenutno najveći izvor i zarade i čega god, tako da Da, zapravo ja sam čitao, nedavno sam baš čitao, ali ja dosta to pratim pošto smo mi sličnoj poslovnoj situaciji, bavimo se sličnim stvarima. Činjenica je da ti danas moraš imati društvene mreže, iako to izaziva neku negativnu konotaciju kad kažeš društvene mreže, ali neku platformu gdje snimaš i gdje radiš neki content van onoga što zapravo radiš, recimo u tom slučaju nogomet. Ali opet s druge strane, znam da ljudi koji rade nešto tak drugo, u tom slučaju nogomet, od tih ljudi u toj industriji nailaze na otpor radi društvenih mreža i stvaranja kontenta. Kako je to tebi sad dok si se vratio, dok si postao poznat, ne pod navodnicima, ali dok si postao poznat, kak ti je bilo, koliko ti je to otežalo da se vratiš uopće u nogomet? Ako ti je uopće otežalo? Pa nije mi otežalo. Ne bih rekao da je otežalo. Imam samo, ljudi samo znaju ko sam kad dođem na neki teren ili nešto Ali tipa za konkretno, za profi nogomet recimo? Pa ne znam. Mislim da samo ako budem snima kako igram i ljudi to budu gledali, ako ja budem dobar, da ne možeš ti poricati to. Ako sam ja kvalitetan stvarno i to je dokumentirano na videu i ti to vidiš Da ne budu gledao šta ovaj TikToker tu igrat nogomet. A mislim, možda ovi stariji, ali mislim da sad čak i stariji ljudi su shvatili to. Baš onako pričao sam neki dan sa jednim starijim trenerom koji sve svoje mlađe te trenere uči da sve snimaju i Trener uči igrače da snimaju? Pa snimajte. Stvarno? Pa mislim, mislim, ljudi ćete vidjeti na internetu prije što ćete doći scout na utakmicu. A gledaj iz perspektive Sam Suleka, na primjer. Lik je sad otišao na stage, natjecao se u, šta je to bila, nije Olimpija, ali Arnold Classic je bio, ja mislim. I doslovno ima dio koji ga pošlo ga, prate ga, kulim je kao personality, ali s druge strane većina ljudi doslovno sere po njemu zato što on je samo influencer, pokušava se natjecati na Arnoldu protiv profesionalaca. Iako realno lik je postigao... Znači išao je na Arnold. Išao je na Arnold, da. To je to, tu staje razgovor. Da, ali nailazi na otpor. Znači ti meni hoćeš reći... Super je taj odbjer su ga makli od tamo.
Nisu ga A makli. onda nije dovoljno jako otpor onda. Nije dovoljno jak, ali da li ti ne laziš na taj otpor? Pa mislim, ne znam, prije utakmica će mi neko reći šta je tiktokeru ili nešto. I to je Kad fulaš gol, a da, ovaj tiktoker fulu gol. kad... Da, nikad. Ne, zna biti on moment na treningu kad falim pa kažu nije ti ovo TikTok. Ali bude smiješno kao. Jel misliš da se danas mladi ljudi moraju prilagoditi ovom vremenu u smislu, odnosno, misliš li da je danas luksuz ne biti na društvenim mrežama? Ne, mislim da je to luksuz. Mislim da je to čak kočnica. Ne, dopusti mi da dovršim. Aha, sorry. Viš kako je, a? Luksuz iz perspektive da ako si to dopustiš, luksuz ti je u smislu da dopuštaš si jedan luksuz koji si ne bi trebao dopustiti jer u tom slučaju nećeš imati posla. Kužiš? Znači, Zašto ne bi imao posla zbog toga? zato što danas... Šta, digitalni footprint? Ne. Aj, formulirat ću drugčije pitanje. Da li misliš da ljudi koji nisu na društvenim mrežama rade veliku grešku zato što danas za sve moraš biti na društvenim mrežama da bi u bilo čemu uspio? Više manje. Ako izuzmemo recimo Ne bi rekao da moraš doktore i slične stvari, arhitekt, doktor i takve stvari. Iako je tu, ako imaš svoju polikliniku, ti opet treba marketing. Ja mislim da nije nije da moraš biti na društvenim mrežama, ali ako si ti kvalitetan i ako je to nešto gdje si ti stvarno ekspert, mislim da će te samo to pogurati dodatno, da je to boost na sve. Nije to sad nužno 100% da ti bez toga nemaš ništa, ali da je baš puno pomaže, da sve više ljudi sad to koristi i ako ne koristiš kao ne uzimaš tu prednost koju drugi uzimaju. To je luksuz. Okay. To je luksuz koji si dopuštaš da ne uzmeš tu prednost. Jer ti da budeš konkurentan na tržištu. Recimo, ti sad snimaš svoje utakmice i ti si sad dobar igrač. Ali nećemo slagati, ima još milijun dobrih igrača. Dobro. Ne kažem da su bolji od tebe. Ne ovoliko. Ima dobrih igrača još, realno. A ne ovoliko, ali dobro, ajde. Ne toliko dobro. Da. I sad ti snimaš sve svoje utakmice. Ovo uzmem kao primjer, jer ti si, kak si rekao, ekspert u nogometu. Tako je. I ja bih rekao čak za tebe da si sad već ekspert u društvenim mrežama i u kontentu i to. Okay. To bi ti rekao. Kao marketing. Pa rekao bi, dugo si u tom radiš. Dobro, okej. I sad ti, recimo, odigraš jednu cijelu sezonu, zabijaš golove, igraš dobro, bla, bla, ali si sve snimio. I sad neki drugi lik iz iste lige, isto tak zabija golove, ajmo reći da se na jednakoj razini po kvaliteti. I ti ćeš to sve postati, to će vidjeti hrpa ljudi. U realnom svijetu tvoja je šansa veća da nađeš bolji klub nakon što su svi ljudi vidjeli gdje se već percepcija tebi stvorila na društvenim mrežama da si dobar, nego od ovog koji se nije snimao. Da. To je, ajmo reći, u neku ruku evolucija i u sportu, i u sportskom marketingu. Tako je. I ti sad to koristiš. Tako je. Ja misliš da onda ova osoba koja to ne radi griješi? Misliš da sad svi moraju u neku ruku postati sami sebi marketing? Pa evo ja to nisam radio i smatram da mi nije pomoglo to što to nisam radio prije. Mislim da sam ja, ja sad ko klinac 15 godina si nabavit VO kameru i snimati utakmice, ali evo, nekom svitu recimo da sam mogao i da sam snimao utakmice ja bi imao baš jeben highlight reel za nekome poslat i sad svim prijateljima koji igraju baš naporan sam da snimaju utakmice i rade sažetke da možeš nešto pokazati, jer ovako te mora neko doći gledati uživo, a puno je manja šansa da će te neko doći gledati uživo nego vidjeti na mobitelu i još morate pogoditi da budeš dobar na te utakmice ako te pogledaš okej. A dobro, ti si uvijek dobar. Dobro, okej, hvala Bogu. Ali recimo da se desi neki loš dan, ne znam šta je bilo, i sad si ti baš taj dan bio loš, slučajno, i taj lik je sad tebe došao jedan put i bio ovaj lik je truba, Da. Realno bolje da si stvorio highlight reel koji može pogledati. Možda ga ne moraš ni postat, ali eto, da ga imaš za poslat. Za sve sportaše i ljude koji zapravo ovo gledaju, koji bi možda potencijalno napravili neku sličnu priču u smislu, možda ne influencanja ili ne content kreacije, ali možda da, ako se hoće prodati u sportu.
Ali možeš opisati svoj proces, kako izgleda zapravo od početka do kraja, od snimanja do poslanja tih videa, kako je ovo sve između, kako ovaj proces cijeli između izgleda? Kako se snima, ko snimaš, čim snimaš, kako editaš, gdje objavljuješ? Aha, znači, mislim, možeš snimati s iPhone-a danas. Većina ljudi posjeduje iPhone, to je stvarno sasvim dovoljno za snimanje. Znači neki sad baš bare minimum od toga što treba biti da bude svima prilagodljivo, ajmo reći, ko neki savjet. Znači, prvo možeš snimati sa mobitelom bilo kojim, stvarno su dovoljno dobre danas kamere, ne mora biti profesionalna kamera. Možeš staviti na stalak kako, ne znam, ti neko ne može držati mobitel cijelu utakmicu ili koji god sport da je, šta god da je. Možeš editirati u CapCut, to je besplatna aplikacija za rezanje i montiranje videa, jako je lagano za naučiti to, doslovno kad uđeš unutra sve shvatiš i kad objaviš na sve društvene mreže koje znaš i to je to. Ok, znači tvoj proces je takav, isti. Moj proces je da, ne znam, ja snimam sa nekom Sony kamerom i editiram vjerojatno ništa prekomplicirano. Znači imaš svog videografa. Tako je. Meni je to zato što ja ne želim razmišljati o tome, ne želim da mi bude fokus sad joj kako ću, samo njega zovem, kaže danas je utakmica, dođi tad i tad, tu i tu, to je to. Jer ne želim uopće sad, hoću da mi fokus bude 100% na utakmici. Znači ti si u principu sebi izgradio mali tim ljudi koji ti pomožu to raditi. Tako je. Jer ja ne želim biti opterećen s tim. Jer mi to, želim da mi fokus bude 100% unutra u utakmici. Koliko ti vremenski i energije oduzima taj cijeli proces? Poruke, samo kao pregledan video, kažem šta mi ne valja i ekipa popravi to. Osim tvoje igre. Dobra šala. Nije, dobar si. Daj mi reci, sad kad sam se vratio igrat ponovo, ajmo reći, ozbiljnije, imao sam tu čast zapravo jedan period s tobom igrati u jednom klubu. Na čemu? Kada smo igrali. I tamo si bio zapravo relativno dobar, zabio si dosta golova, 17 gola, bio si koji prvi, drugi strelac lige, bez treninga smo igrali sve to. Vidjelo se da ima tu nekog potencijala i to. Dobro. Sad kad si otišao u malo rang iznad i to, kako si se snašao, jesi kondicijski možda malo patio zbog netreniranja ili nisi? I kako su to zapravo prihvatili igrači s obzirom da si, ajmo reći, po društvenim mrežama i generalno te ekipa zna? Pa, mislim, sad sam već u treningu nekih po godine. Tako da još lovim taj kontinuitet neki trenažni i utakmice. Ali osjećam se iz tjedna u tjedan sve bolje. Tako da, što se toga tiče, ok sam. Do 3 godine stvarno jesam ne trenira i ne živija baš sportski. Osim sam išao u teretanu, recimo, to je bilo zapravo dobro dosta. Nema na čemu. Hvala ti. Ali da, ekipa mi je, totalno, ko da nisam, na mrežama. Sve jedno i nje. Top mi je. Mislim, ja sam bio, recimo, kad sam ja prestao igrati nogomet još kao klinac, to je bilo davno. I svi moji prijatelji su bili... Kad si bio klinac ili? Da. Okej. Da. I zapravo svi ljudi koje poznam i većina ljudi oko mene koji su igrali nogomet kad prestanu igrat nogomet padnu u tešku depresiju. Jesi ti imao takvu situaciju i jesi se tražio? Da, ajme, grozno. To je čak, dok sam snima TikTok, sam još trenirao, to je bilo par mjeseci i onda je nakon toga po godine sam snima TikTok i tu sam još krenio izlaziti i to sve dekoncentriraš se od tih stvari koje te muče. Onda sam išao na svjetsko i onda mi je tamo zapravo bila najveća depresija. Onako dok sam gledao utakmice reprezentacije sam bio meni ja bi trebao igrat samo da se vratim u trening, si dan još vremena ja doslovno mogu igrat tu. Znači misliš da imaš kvalitetu da možeš igrati u hrvatskoj reprezentaciji? Pa mogu se dovesti u red, da.
Da. Ok. Što smiješ? Ne smijem se, kao drago mi, znaš, sretan sam zbog tebe. Je li to možda neki cilj koji loviš? Pa cilj mi je samo onako nastaviti biti ovako dosljedan sam sebi, tako da vićem da me to odvede. Ali evo, ja bih rekao da onako osjećam se ko da imam tu kvalitetu, pa sad vidit ćemo šta se desi. Dobro, treba biti uporan. Gdje sam? Reci mi, kad smo već kod te teme oko depresije i traženja, imam osjećaj da su danas klinci, nazvat ću to tak, pošto sam ja već dosta amator, dosta izgubljeni. Ja nemam osjećaj da su tipa klinci toliko bili izgubljeni kad sam ja bio 18-19 godina. Mi smo svi nekaki uvijek hodali uzdignute glave s nekom nadom, uvijek smo mislili ok, bit će bolje, sutra će biti bolje, završit ću faksa, postaću se ovo. Danas imam osjećaj kad pričam sa mlađom ekipom da su svi nekak, niko nema nade. Svi su nekako boli me briga, još ovaj AI dolazi, ljudi gube poslove ili potencijalno će se kao gubiti, bar se o tom priča, ratovi i slične stvari koje se dešavaju po svijetu. Evo ti si jedna mlada osoba koja mi može reći šta je s tim? Zašto je to tako? Mislim da to je do društvenih mreža. Misliš da su društvene mreže krive baš za sve? Pa ne za sve, ali zbog te generalne depresije mladih ljudi, jer gledam onako, svi se uspoređuju s nečim što vide na internetu. Jer na internetu, najviše te tu ljudi idu udarat na komplekse da bi ti skupili pažnju, ajmo reći. I onda te to dodatno ekspozanje tome te onako lomite u glavi, ja bih rekao. Znači, smatraš da bi se ljudi trebali skinuti uz društvenih mreža? Da. I onako, kad gledaš šta drugi rade i šta je drugima, šta ti nemaš, i sad budeš onako u momentu sritan s tim šta ti imaš, Ali misliš da tvoj content to radi ljudima? Ne. Ne znam, tipa maminjo, baka prase, ne znam. Ljudi svi šta pokazuju taj neki... Misliš zbog novaca kao? Pa da, mislim najčešće zbog toga. Vidi, ja sam tu, ja vozim ovo, onda ljudi to gledaju Neću ne raditi, rađe ću snimati po društvenim mrežama. Pa ne znam, počnu patiti više od kompleksa onda. Jer realno ti svi videi sa tim skupim stvarima i to uvijek buknu, idu viralno. A da, to sve zanima. Mislim, ljude sve to zanima i onda to gledaju i onda se krenu uspoređivati. I onda ako nemaju, onda ih peru i kompleksi i depresija jer nemaju. Niko ne gleda ljude u Africi šta gladuju i budu, znaš, kao joj šta je meni dobro, šta nije meni ovo sad. Nego gledaju ovoga u lambu i kao joj šta je meni loše. Niko ne prakticira zahvalnost zapravo. Pa mislim da se sve manje prakticira jer su ljudi zbog društvenih mreža malo poljuljani. Da, jel misliš da pogotovo, ajmo reći na našoj sceni, misliš da ima kvalitetnih ljudi koji promoviraju neke zdrave vrijednosti? Da, mislim da valjda ih ima, ne znam. Nemaš ti koga se ne pratim ih. Šalim se. Ne pada mi niko na pamet. Čekaj, kvalitetni ljudi. Pa dobro, ti onda uglavnom pratiš ovu ekipu koju ne bi trebalo gledati, ili? Ne znam, ne pratim na vanjskoj sceni. Oni Higher Up Wellness, na primjer. Dobro, i on ti imao sa skandal teški. Dobro, svi imao skandale, ali on mi je cool. Uglavnom, poanta svega ovoga sa depresijom mladih ljudi je što ljudi previše se uspoređuju s drugim ljudima i ne gledaju to što oni imaju, nisu zahvalni za svoje stvari. Ispričaj malo za faks. Šta? Pa kak si se tu sad snašao? Ti sad radiš 3 velike stvari. Sport, faks i još radiš marketing i te stvari. Kak si se snašao na faksu? Pa evo, super. Imam kolege koji mi pomažu s tim, obzirom da ne mogu baš ići po redovno na ovom programu, nego sam vanredno. Tako da, onako, vatan stvari. Kad god sam tamo, zanimljiva su mi predavanja. Mogu čak bez mobitela odslušat neke predmete od početka do kraja i biti unutra skroz glavom, tako da mi je cool. Mislio sam i neće biti ovo zanimljivo. Šta studiraš?
odnose s javnošću i medije. A ti odnosi se javnošću. Viš Da, kako okej. sam struka postajem, Znači- polako sam struka. Ne, to je sad već ozbiljna priča, da. Šta vanje? I daj mi reci kak uspješ ukomponirati u svoj život i faks i nogomet i ovo. Jer znam da imaš puno posla recimo sa snimanjima i s tim stvarima. Za nogomet znam da imaš hrpu treninga. Pa ništa, znači, ko svaki sportaš, student, više manje, samo imam ljude koji dokumentiraju što mi se dešava na sportu. Eto tako. Znači, Dobro. ujutro trening, predavanje, trening i tako cijeli tjedan, vikend utakmica i kad god mislim da nešto vrijedno snimanja, dan, dva prije obavijesti neki put da dođe snimiti. To je to. Ne moram organizirati sad snimanje, nego stalno se stvari dešavaju, ja ih sam sniman. Da, znači dokumentiraš. Samo dokumentiram, Ko što više bi Gary ne Vee rekao. izmišljam content, nego samo dokumentiram. Jel ti se to pokazalo kao bolje nego smišljati sadržaj? Bolje je model meni, zato što jednostavno sad mi se toliko, kako sam u tom sportskom sistemu, stalno se nešto dešava, imaš sezone i stalno kreće 9. mjesec, pa ide do 12. pa pauza, pa kreće drugi. Stalno ima u sezone, stalno se vrti i ne moraš ti ništa smišljati zapravo, ti samo radiš ko šta bi uvijek radio, ako što sam uvijek radio, ali samo sa strane imaš upaljenu kameru. A daj mi reci što se tiče nogometa i to, ako nam hoćeš ispričati sad, ne znam, jel imaš neki kao generalni plan kak bi volio da ti sad taj cijeli dio oko nogometa teče, ili si samo onak kao go with the flow kak bude bit će? Mali plan. Pa ne možeš planirati ništa. Kad god sam nešto probao planirati u tome, ne bi ošlo u tom smjeru. Ne znam, samo da šta više igram i da šta više zabijem i di će me to odvesti, eto. A koje su tvoje neke komparativne prednosti u odnosu na druge u nogometu? Kao šta ti misliš da bi ti pridonio? Šta ti misliš da bi ti pridonio recimo, evo karikiram, da uđeš u hrvatsku reprezentaciju? Ti si špica, ali tak? Šta bi ti, na primjer, pridonio hrvatskoj repci kao špica, a da mi recimo sad to možda nemamo? Pa Što je smiješno? Pa šta bi ja donio? Pa ne znam, zabija bi puno golova, eto. A misliš da sad ne zabijaju puno golova? Ne, da bi baš onako ja, sam po sebi. Misliš da imaš nos za golove? Da. To baš obožavam zabij gol. I baš kad igram uvijek nekako zabijem gol. Uvijek se nekak izvučiš u priliku. Volim zabiti gol i to mi je... Jel misliš? Onako ne, ozbiljno, kad balon udre mrižu, ne znam. Najbolji osjećaj ikad. Ozbiljno, bolji od svega. Doslovno bolesno. Misliš li da si brži od svih igrača iz hrvatske reprezentacije? Na koju udaljenost? 100 metara. Da, rekao bi da. Da misliš da nije nitko u repci brži od tebe? Ma da. To je sad bubno ovako bez veze? Ne, pa evo, baš sad gledam ko bi mogao biti. Ne, mislim da jesam. Pa ne znam, mislim imam baš dug korak. Pa dug korak. Baš mi je to uvijek bila prednost, tipa, dok sam igrao mi je uvijek bila brzina prednost. Osim u ovom dijelu gdje mi je, gdje sam prenaglo izrasta, pa mi mišićna masa nije mogla popratiti to, ali uvijek mi je to bila prednost. Uvijek sam iskakao sa brzinom. Za nogomet kažu da je to sport u kojem moraš ući jako mladi, da ja se sjećam kad sam ja igrao, kad sam imao 19-18 godina već pred kraj, te neke ozbiljnijeg pokušaja mog igranja nogometa, već je tad bilo 20 godina, znaš, kao joj, ovo. Misliš da si ti sad već na rubu granice starosti za uspjeh u nogometu? Ne, znaš šta, ja sam zadnji put kad sam bio kod tebe rekao da tipa sa 17 ako nisi negdje da Da, to si čak i ti govorio, da. I pa generalno je sve orijentirano prema mlađim igračima, to još uvijek je istina, ali ja mislim da sad
iznimka koja može Vardi. uspjeti. Pa evo, mislim, ako ćeš reći tako, može. Ma nije ono Max meni je 29 ili koliko već. Pa mislim, sad je već sad je vijek igrača toliko već produljen radi svih metoda, ali treninga i prehrane i svega okolo da ali ti uđeš u mašinu već ko klinac. Dobro, ali evo, ja mislim, ne znam, generalno i ti klinci šta proigraju ko mlađi, bolje imaju neki, ajmo reći, možda i raniji pubertet, šta ja znam. Da, biološko staro, to je veliki problem kod tih selekcija, na primjer. Lakše gurniti igrača koji ima 17 godina u reprezentaciju, u seniorski nogomet a već je izgrađen ko muško, nego dite malo, gledam tipa sad ovi Belinho, ovi mali Brazilac, tipa on mi je meni ludo njega vidjeti u seniorskom nogometu, onakvog malog, to mi je baš je iznimka, ali evo generalno svi koji uđu tako, ili se napate na početku baš masu, ali poslije onda se dobiju i to je drugčije skroz juniorski i seniorski nogomet, totalno. To je sad Zlatan Ibrahimović, ne znam da si to upratio, u Milanu je sad se bori protiv tog problema. Kako niste upratio? Ne. Gledao sam mu baš, izašao TikTok jedan i onda sam mu pogledao intervju vezano uz to. On je valjda nešto sad zadužen tamo za njihov taj omladinski pogon ili tak nešto. Ima posao. Uglavnom, neku moć unutar toga ima. I rekao je da je veliki problem u nogometu što se od klinaca odmah traži da odmah uspiju u seniorskom nogometu. Što se škartira ove klince koji imaju 16 godina, a još nisu ušli pubertet. I sad je on rekao da oni kao Milan žele sad raditi na tim klincima. Ali misliš da je to možda... Gdje on bio moj život? To je doslovno sam danas to gledao. Da, mislim, meni je to osobno bio problem, ogroman. Meni je to bio velik problem. A šta misliš do kad bi se trebali ti klinci čekati, na primjer? Jer u principu svaki klub... Mislim, ti trebaš neko ko će stati iza tebe i izboriti se za tebe u tom periodu, mislim, možeš ti moraš biti glava i ostati unutra i voliti to, jebi ga, šta? Pa dobro, ali onda si ti isto trebao biti glava kad si odustao, ne? Glava sam sad. Sad jesi. Nije sve tak crno i bijelo. Ali, daj mi reci, šta ste vam sad htio pitati? Sad, šta bi sad mogao ti reći na to? Ja da sam sad s ovim tijelom igra prije, kad sam odustao, prije 4 godine, ne bi odustao, samo bi išao gore, sigurno. S ovim tijelom fizički. Da, razumijem, da si prošao pubertet, da si narastao, sve to stoji. Prijatelja koji je sa 16 ima tijelo koje ima danas, ali mislim on se samo tako razvija brzo i onda njega gurneš u ekipu jer ima smisla. Pa tak se rade selekcije i takvi klinci obično, mislim, ovi ne opstanu u većinski koji ne narastu i koji narastu od pola ih otpadne jer kad dođu u seniore, oni su nadmoćniji su u mlađim uzrastima jer su i narasli, a u seniorima se izleveliraju onda. Ali tak se rade selekcije jer svi klubovi realno razmišljaju kapitalistički. Daj mi što prije dobar proizvod, prodam ga i to je to. Ali dobro, sad si došao do razine da možemo reći da... Ja mislim kad kažem nogomet biznis kao taj aspekt, na primjer, kapitalistički. A, sve je tak. Pa kažem, ali ja to nisam kužija ko dite. Nažalost je sve tak. Ja sam to skužija kasnije, to dite su meni ljudi govorili, ali nemaš ti to razumit mislim, dite si. Koliko misliš da je bitno imat nekog, na primjer, u obitelji da te gura? Mama, tata, ujak, neko ko je full zainteresiran, ko će malo će lobirat za tebe u klubovima? Pa mislim da je to super prednost za imat ako je neka dobra priča, ali puno igrača nije imalo nikog, nego su oni se izborili za takve neke stvari, šta ja znam. Ali mislim da je ogromna prednost to imat. Dobro, to da. A jel tražiš menadžera? Pa mislim, naći on mene. No, dobro, to mislim, da. Kao mene prihvaćaš... najlakše, prihvaćam sve, kao prihvaćaš menadžera i to ako dođe. Kogod hoće, možemo razgovarati. Koji je tvoj dream klub
za koji bi igrao iz Hrvatske i koji je iz svijeta. Iz Hrvatske. Ko najviše plati. Dobro, svjetski. Ko najviše plati. Znači nemaš ni jedan ono kao klub koji bi ti bio ono, ne znam, Madrid, da igraš na Bernabeu ili negdje. Iskreno. Ili Barcelona. Isto. Tak sve. Isto mi. Dobro, znači razmišljaš kapitalistički, ok. Koji svi u biznisu što razmišljaju kapitalistički. Ja sam već odradio svoju ogorčenost fazu nogometa. Ja sam ima svoje najdraže klubove i svoje najdraže sve. Ja sad volim dio di dođe na teren i igramo. To obožavam. Ovo sve ostalo znam radit sad, jer sam skužio kako se radi. Ali kao, nemam neki sad klub, ne znam, sve nam je. Dobro, sad si počeo, mislim, krenula vam je sezona, je li? Na kojem ste kolu? Sad će biti drugo ovaj vikend. Drugo. Vidio sam neke one isičke, zabio si se golova, par lijepih golova i o GOAT ligi ćemo pričat malo. Na čemu još moraš poraditi? Šta ti sam na sebi vidiš da bi htio malo još popraviti, da to dođe sve na mjesto? Pa ima elemenata, ali neću ti govoriti sad tu, jer onda će to protivnici iskorištavati. Ok. Ajde, da nećemo o tome, ali mi ispričaj malo o GOAT ligi. Krenuo si igrat GOAT ligu. Šalim se, šalim se. Ništa. Da, krenuo si igrat GOAT ligu. Da ispričaj ljudima, za one koji ne znaju šta je GOAT liga, jer ja isto nisam bio upoznat sa konceptom. To je ono nogomet, ali unutar tog nogometa ima hrpa nekih novih pravila koje zapravo nema u normalnom nogometu, ajmo reći. Znači imaš Kings League u Španjolskoj, ja mislim, to je Piqué organizira i to je taj IP njihov. Aha. Znači to je, ajmo reći, neki celebrity all-star liga, igraju bivši igrači i kod nas igraju bivši reprezentativci, HNL-ovci i generalno ovako ljudi, možda i showbiza i tako. I da, vidio sam to, iskočilo me na Reelsu par puta prošle godine i baš sam bio ono kao, ovo je top, kao baš bi volio igrat, ono. Vidio sam dosta dobrih igrača, tamo je bilo mi baš zanimljivo, tako da... Znači ti sad imaš onda svoj tim tamo? Ja sam predsjednik ekipe, da, DTM. Ali možeš igrat? Da, možeš igrat kao wild card, svaka ekipa ima pravo na 2 wild carda. To 2 wild carda kao svaku tekmu ili kroz cijeli turnir? Svaku utakmicu ti možeš 2 neka igrača koji nisu na popisu ekipe dovesti. Da. Bilo koja, može to biti trenutni neki igrač iz, Intera ili može biti kogod. Da, ali ne smije biti iz neke druge ekipe koja je u turniru. Ne znam. Nije turnir nego liga. Liga, igra se po kolima. Je, ok, liga. A sad 10 kola, mislim, i play-off. Tamo ima i velikih imena, ne znam, Kranjčar je igral, tak? Da, Kranjčar, ima Pivarić, Badelj. Mandžukić? Ne znam, on predsjednik ili igra, ali tu je. Pa ima dosta jakih imena tamo. Da, imaš Pino, Pingvino. I Ismail, i Iso. Imaš. I bit će još imena. Da. Znači, sad igraš onda 2 lige. Da, mislim kad ne budem mogao igrat od, umora ili čega god, ne igram ali kad god mogu, osjećam se svježe otići odigrat sigurno, volim. Ajmo se malo dotaknut tvog ljubavnog života, odnosno, ne konkretno možda tvog ljubavnog života, ali ovak me zanima. Htio sam se zapravo s tom dotaknuti nekih tema za mlađe ljudi, mlađu ekipu i to kako se to sad dešava sve po gradu. Aha, okej. Znaš, ne znam, nisam tu sad više u tom relevantan. Da, okej. Ali to su sad neke TikTok teme koje se jako protežu po internetu. Pa čisto da prođemo te gluposti. Klip Farma mi tu čovjek. A mislim, gle. Farma. Dobro, ajde. Moram nešto klipat. Evo ti klip, ajde reci, pitaj. Ok, na koje ćeš svjetsko prvenstvo ići? Na koje ćeš svjetsko prvenstvo ići? Na koje godine misliš da ćeš doći do reprezentacije za svjetsko prvenstvo? Aha, 2030.
Ne, 2034. Pa ili iduće, ili ovo, ili jedno ili drugo, kao. 2030. Znači za 4 godine. Dobro, znači, dobro. Za 8 godina. Dobro. Kužiš. Na jedno od ta dva. Na jedno od ta dva. I koju ćeš poziciju igrati? Pa špicu ne mogu ništa drugo igrati. Ne možeš ništa drugo osim špice. Krilo. Ne na krilo. Ja na krilo. Da mi dođe neki... Pa rekao si da si brz. Rame i slomije mi kuk. Ne, Pa ti si... imam traume od toga. Ali nisi igrao neko vrijeme krilo. Da, kad sam bio 1,80 m, ne mogu sam 1,97 m na krilo, ne mogu jednostavno popratiti niske igrače s niskim težištem. U obrambenom dijelu ne mogu ih. Izbaci mi rame i ode u drugom smjeru, ja odem tamo i mogu si izgrilati tamo nešto, nije mi dobro. To mi se desilo jedan put. Znači, igrali smo prijateljsku utakmicu protiv reprezentacije Katra. I ja igram krilo i čuvam tog lika koji je ovo lišni i on samo napravio ovo, ode u drugi smjer, meni nije bilo dobro, 3 dana sam razmišljao o tome. Znači agilnost 0 bodova. Nije agilnost, nego biomehanički ne mogu ga popratiti. Ti si kineziolog, ti bi ovo treba znati. Znači ne stručan. Znači biomehanički ti je tijelo odnavljeno tako da ti biomehanički će igrati centralne pozicije. Kužiš. Znači igra bi koju, ajme reci... Igra bi špicu, samo... Reci mi jednog igrača poput kojeg bi ti igrao. Reci mi jednog igrača koji je tvoj arhetip igrača. Znači koji bi ti bio? Zlatan Ibrahimović? Ja ne znam, Zlatan, Haaland, svi ti 1,95 m plus špice, kao... Znači ti bi igrao ko Zlatan i Haaland? Da. I dobro. Svaka čast. A ti meni zvuči kao da mi se rugaš. Ne, kažu svaka čast, pa dobro je, pa vidim to, zato te zovu Haaland, jel tak? Da, okej. Okay. Ali meni osobno Haaland i Zlatan nisu toliko kao blizu. Nisu isti po stilu igre. Meni je tipa Zlatan puno zanimljiviji igrač. Kao ljepše mi je zagledati njegov nogomet. Pa zato je Haaland efikasniji, recimo. U zabijanju golova. Dobro, ne znam, u zadnje vrijeme nisam baš previše čuo za njega. Pa u zadnje vrijeme je sve rekorde srušio u brzini zabijanja golova u Premier Ligi. Lig je najefikasniji, lig će stići... Sad ovu sezonu? Generalno kao broju nastupa. Aha, u broju nastupa. Najbrži do 100 golova je kao ikad. Lig je najefikasniji zabijač golova. Jednostavno. Znači, u principu... On će završiti karijeru, ako se ne ozlijedi veće, on će završiti karijeru kao najefikasnija špica ikad nogometa, vjerojatno. Misliš da će presjeći Ronaldo? Sigurno. Ovim tempom Dajte mili taj trpak ko na traci, on svaku utakmicu samo je tu. Jel ti on bolji igrač, jel ti je draži igrač nek Mbappe, recimo? Ne. Neću, mislim, upalit ću televiziju, gledat ću Mbappea iz gušta, a upalit ću televiziju, gledat ću Haalanda da nauči nešto. Jer nikad neću moći biti Mbappe, nikad neću moći napraviti nešto Mbappe napravi zbog konstitucije. A ko Haaland ću moći vidjeti, on je otišao tu, tad, on je napravio ovo tad, kontaž. Dobro, znači do 2030. Da. Šta radiš, šta sve ti sad radiš za sebe u smislu treninga da uopće dođeš do pozicije da igraš, ajmo reći, taj visoki nivo nogometa? Imaš li neke prijatne treninge, kako ti izgledaju treninzi, od čega se sastoje, na šta se više fokusiraš, na šta manje? Pa mislim, imam treninge u klubu, imam privatne treninge, imam tretmane kod fizija, imam, pa nemam nutricionista, naprimjer, to bi možda bio idući korak. Ali da, za sad mi je ChatGPT nutricionist. Pa dovoljno. Ali evo, ne mislim, ne razmišljam puno oko ovih privatnih treninga, više puštam trenera da on se s tim bavi. Ali imaš suplementaciju kakvu? Pa Jim Beam. Da li šta? Kreatin, proteine, vitamin C, željezo, magnezij, šta još uzimam? Izotonik.
Je izotonik, jel? Gdje ima? Izotonik, to... Kao elektroliti i to. Elektroliti generalno. Jer elektroliti su me spasili od grčeva. Ja sam prije nisam pija elektrolite i svaki dan bi ima po serije grčeva i čudio sam se zašto imam grčeve, pijen magnezij iz teženice, ali samo nisam pija elektrolite. Tako da ako imate grčeve, elektroliti, vjerujte mi. A piješ kreatin monohidrat? Ovaj je običan kreatin. Obični kreatin. Jel... dosta ekipe izbjegava taj kreatin jer ti kao navuče vodu u mišiće pa si kao teži kilu, 2, 3 to. Jesi osjetio tu kakvu razliku? Pa samo mislim da ima više energije generalno s kreatinom. Ali nemaš, tipa, ne osjećaš se teže? Težak, ne. Znači, ajmo reći da ti je sve više manje posluženo osim, ajmo reći, prehrane. Pa, kao paziš, ali nemaš kao... Mislim, nemam sad, kao neki sad high level profesionalni standard još, ali to je nešto što ću uvesti u bliskoj budućnosti. Ali nije ko da jedan, ne znam, McDonald's i gluposti, kao pazim šta jedan. Samo nije sad to... Nisam išao vadit krv i nije mi došao neki nutricionist i reka treba to još. A u kojem hrvatskom klubu misliš da bi se najbolje uklopio kao igrač? Svakom. Nema ni jedan klub gdje misliš da bi tvoj stil igre najbolje doprinio da ajmo reći, igraj bolje, da bude bolji? Svakom. Ali mislim to radi profila mog. Jer po profilu mislim da mogu se prilagoditi bilo kojoj ekipi. Dobro. Znači ti bi se zapravo uklopio u svakom klubu u svijetu. Svakako. Da. Ali ne igraju svi isti stil igre, svi isti stil taktike, kao. Dobro. Formacije i to. Moraš sigurno da ima neki klub koji bi ti bio bolji, koji bi ti bolje pasao ili lošije. Sad kad gledaš, ne znam, Real Barcelona, bi se bolje uklopio Real ili Barcelona? A ima tu puno faktora, znaš. Kad dođeš u Real, možeš ti možda pasat po profilu, ali to je sad toliko... Hipotetsko je pitanje. Pa, mislim, ne znam, kao, misliš striktno nogometno ili još nogometno, uključuješ i ovo ne znam šta u Realu se... Na primjer, Mbappe tu kači sa, ne znam, Viniciusom, pa moraju... Ne, mislim kao u smislu tvoja brzina, tvoja snaga, tvoja visina, gdje bi se možda ti... Koji tipa veznjak misliš da bi ti slao najbolje lopte za golove? Bellingham. Pa De Bruyne, ne znam. De Bruyne, dio sad u City još uvijek. U Napoliju. Napoliju? Koliko ja nisam to pratio. Dugo, da. De Bruyne, pa dobro, da. Jel imaš sad u ovom klubu u kojem sad igraš nekog igrača koji te baš hrani loptama? Ova dva vezna, znači Gospoda Rak i Kovačić, znači top ima iskustva, pun kurac. Smijem psovat tu? Smiješ? Ne, to je neprofesionalno. Imaju puno iskustva i gušt mi je igrat s njima, iskreno. Osvježenje je teško. Kao, koja su pozicija? Šta igraju? Vezu. Prednji, zadnji vezni? Šta? Centralno, kao. Centralno, da. Baš je osvježenje. Igrat sa iskusnim veznjacima koji znaju di idu, baš je, osvježenje teško. Ovo što si mi ti tamo pokušava dodavati je bilo baš tužno. Ja nisam igrao iza. Kad god si mi pokušao dodati, to je bilo loše. Svaka moja lopta je bila u trepavicu. Tako da... I sa mnom si imao 17 golova. Nećemo pričati o tim golovima. Dobro, glavno, po čemu je sad taj nogomet drugčiji, recimo, od ovog koji si igrao, ovo što nije bilo toliko ozbiljno? Ovo misliš u Maksimiru? Da. Koliko je sad, koja je razlika u tom nogometu i ovo što sad igraš, recimo, ne znam, koji je ovo sad točno rang? Četvrti? Ne znam više. Je li kondicijski teže? Mislim, pretpostavljam da je kondicijski teže. Da, kondicijski
taktički. Mislim, za sve je na više levela, jer ovo što smo mi igrali tamo je bilo ono, skupilo se 11 mamurnih ljudi koji ono, su zadnji put igrali nogomet prije 10 godina na terenu i aj malo idemo se zezat. Stvarno je, u treningu si svaki tjedan u punom treningu sa, ne znam, analizama utakmica i jednostavno... A sad u nekom realnom time frame-u, koliki skok u rangovima bi ti volio ili očekivao da sad napraviš recimo u nekom sljedećem, kajmo reći, transferu? Da bi volio ući odmah u prvu, drugu, treću? Samo gore. Samo gore, ne bi teći dole više. Mislim da ono, samo gore. Samo gore. Šta god da to je, samo da je ono, gore i to je to. Korak po korak. A šta misliš da će to, jel misliš da ti je za to potrebno ono, hrpa golova? Misliš da je to potrebno samo dobra igra? Šta misliš da će ti najviše pomoći u tom? Ili možda tvoj marketing? Misliš da će ti pomoći? Marketing je zadnja stvar. Misliš da ti videi neće ništa pomoći? Ili hoće? Pa mislim, ako nema golova i dobre igre, onda nemamo na temelju šta kao pričat, kužiš. Punjenje statistike. Pa moraš dobro igrat, moraš doprinositi ekipi, biti promjena, pokazati da si kvaliteta za rang iznad. Ne možeš ti sad doći reći, ja sam poznat, ja bi tu igra kao reklamu, udrit sliku. Ne ide to baš tako. Ali misliš da si sad već na razini da možeš napredovati? Da bi mogao, misliš da si sad na razini da bi mogao već recimo tipa drugu ligu odigrati onako? Korektno? Ne, kondicijski nisam, ne. Moram još dobiti kontinuitet. A ovo ostalo? Ovo ostalo za prvu. Puca. Za prvu? Da, sigurno. Znači, misliš da je sve pokriveno? Da. Osim kondicije? Da. Jel radiš na kondiciji? Da. Daj mi ispričaj kak ti izgleda kondicijski trening, ono tipa, ne moraš mi sad konkretno koliko šta, nego koje su neke vježbe, koje testove radiš i to ono. Mislim, ti imaš kondicijsku koju to radi, jel tako? Da, ali sad su gotove pripreme i to sad je onako samo, bitan mi je imati taj match fitness, jel? A to najbolje dobijaš u utakmicama, to možeš ti trčati koliko hoćeš, ali skroz je drugčije. Specifično sportu je. Baš, najspecifičnije sportu je utakmica. Da. I onda samo šta više utakmica igraš, to si sve spremniji. Znači, precivo onda pokušaš... Sad pokušajem ostati šta spremniji za utakmicu, a mogu utakmicu šta više ispržiti, gurnici granicu za iduću, pa za iduću. Znači, pokušaš si onda odigrati što više utakmica da zapravo tu dižeš. Tako je. A što se tiče prehrane, toko smo se dotaknuli, ti jedeš stejkove? Dobro. Kak ih radiš? Radim stejkove u airfryeru. Znači, kupiš steak i staviš ga u airfryer. Kupim si steak u Kauflandu, bacim ga u airfryer. I kakav je okus? Pa, jel bude isto? 7 od 10 je naš. Kad bi ga morao naskali. Znači, nije loše. Slušaj, obzirom da dođem doma u 8 navečer, slomljen od cijelog dana i da je to sve skupa koštalo, ne znam, airfryer koliko sad košta 50-100 eura, kupiš ga jednom, imaš ga, kupiš si steak za 6 eura. I kakav radiš? Rare, medium rare, well done? Ovisi kako mi kad ispadne. Ne mogu baš pogoditi uvijek zbog debljine, ali najviše volija, čak volim ovo malo rare. Rare ili medium rare. Eto, to dvoje. Rare, medium, ali ti nije lakše na tajicu ga sam baciti onda? Ne da mi se, budem preumoran. Ne da mi se uopće, samo bacim ga tamo, legnem, dolazim sebi i onda kad pišti da ga okrenem ga, nastavim ležat, dolazit sebi i onda ga pojedem. Jednostavno ne da mi se praktičnije mi dođem, znači nakon cijelog dana fizičkog napora i ne znam, faksa, čega god, sam preumoran da bi sad išao si užiljeno raditi steak, nemam snage, brate. Jednostavno ne dam. Ovo je brže, koliko ja znam, ista je nutritivna vrijednost,
A to je jedna stvar koja mene zapravo interesira. Ne radim steak da bi bio sad kao, ovaj steak je bio dobar zbog... Ne, hoću samo pojesti to meso da mi se mišići oporave. Da možeš probati ga Da sirovo. mogu nastaviti samo trpat golove i to je to. Znači, gledaš hranu isključivo kroz gorivo. Da. Doslovno tako gledam. Onako prođem kraj meka i onako u glavi mi bude kao, moguće neko ovo sranje stavlja u svoj organizam. A ček, Ne ide 95 u UG klasu, samo 100. dobro. Daj mi reci, Ja si klipove jebote, oti klipovi. znači sad uopće ne jedeš McDonald's. Ili Ja sam ga zadnji put, ne znam. Ne McDonald's, prije nego 3 kao mjeseca. generalno fast food. Ne. Jel piješ alkohol? Pjuckam vino, jedino. Tu i tamo. Ovak malo, A malo, znaš, da me uspava. dobro to je prihvatljivo. Dobro, Ante, imaš još nešto reći za ljude koji te gledaju? Uživajte u ovoj vožnji, bit će ludo. Ili možeš onda još za kraj samo ispričat kao koji su ti planovi za budućnost i šta ljudi mogu očekivati? Pa ništa, bit ću, da ću sve od sebe da igram nogomet na šta veće razine na koje ja mogu i to ću sve dokumentirati. Znači sve mogu pratiti. Sve možeš gledati na društvenim mrežama Dobro. i biti dio puta. Ništa ljudi. Tebi hvala što si došao. Hvala što si me ugostio na ovom prekrasnom velikom stolu svojim prekrasnim Je. pogledom. Meni se isto sviđa zato što ipak izgleda malo ozbiljnije i to. Pa mislim, mora se za ozbiljnog gosta dovesti ozbiljan stol i pripremiti pitanja. To je istina. Htio bih ti se zahvaliti što si došao na podcast i vama bih se htio zahvaliti što ste gledali ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj. Pozdrav.